Leli cala alibange lisaqhubeka namhlanje njengoba umbuso uphinde wengeza amacala kaMsolwa oyedwa nokuphoqa abameli bakhe ukuba bacele ukuba lihlehliswe. For a fair trial, I do not have any option but to postpone the case in the interest of justice to dates arranged between the state and the legal representatives. Umndeni kaBonhle ubunethemba lokuthi ukuqula kwecala lokubulawa kwendodakazi yawo kuzoqala namhlanje. Akusimangalisi ukuthi edema charges ke babesicabanga ukuthi badangeda labanye abantu more mhlambe sidawuva ngecourt ukuthi lama charge bayidile ngaphi ngasaba abakasichazeli ukuthi bayidile charge accused number 1. Ngalokuthi solo iclosure angiyitholi namhlanje ngithe ukuthi kusekugcineni njengoba nami ngibona ngitile nto support ukuthi mhlambe ukuthi awuphele nyalo njengoba bathi siyalinza ukuze kube ngilonyaka lotaku ngiyathandaza nje ukuthi kungabi base kuvumbuka kutindzaba leto ukuthi nyalo ukuthi sizabagcinise ukuthi sizasungena lomnyalo lotaku kungabi sekulahlekela abanye abantwana. Isidumbu sikaBonhle satholwa silahlwe eduze kwekhaya lakhe ngemuva kokunyamalala ngoMbasa ka-2022. Kusenjalo lihlehliselwe umsombuluko ozayo icala lowesifazane osolwa ngokubulala umfanyana oneminyaka emihlanu ubudala uNtobeko Xaba eMlaza eningizimu yeTheku ngesonto eledlule. Usibongile Ngwadla ubevele enkantolo yeMantshi yaseMlaza namhlanje. So yeah, singani wayikinya and then ingane yasho ukuthi antu uyangilimaza. Umndeni kaMsolwa uthi wafika ewumuntu ozopholisa ikhanda kubo kodwa ekufikeni kwakhe wayehamba nengane yomfana nafika wabatshela ukuthi umama wengane ubekise ngayo njengoba bengabantu ababuye begembule. Uthe na uchaze ukuthi na mina noma wengane sinedili uma wengane uthe ena angithatha ingane ngihambe nayo uzobazo send message ubaba wengane and then bathole leyo mali labadinga kusho 60k. Ngiyabona kuma social media kutrend 50k nanani is false. Bathole 60k and then abuyisingane. Yeah, that's the story that she told, but apparently it's lies. Umndeni uthi usibongile ubezama ngazo zonke izindlela ukuthola imali kubona. She had a gambling history to a point where sometimes she was in blood cancer. Create a WhatsApp group, send her money. Urolene moto kengqikile moto rolega 7. Simsendele imali nakhona because she's just a hairdresser. My mom wishes one time who's in denial right now, her house is also in risk because I'm part of nations zakhona akahlangene nayo yonke into le. Isidumbu sikaNtobeko Xaba satholakala kulomfula ngolwesino olwedlule sisongwe ngengubo yokulala. Kubikwa ukuthi phambilini umsolwa benomama kaNtobeko bake baxabana bebanga ukufa kweketela lokusolakala ukuthi leso sigameko saba yisisusa sodweshu phakathi kwalabo makhelwane. Umsolwa uzobuyela inkantolo ngomsombuluko ozayo nokuyilapho kulindeleke khona ukuthi afake isicelo sebheyili.